basesohamba please ngicela nibambane into ebalekile ukubambana nithembane la amaphoyisa la akunamaphoyisa kunabantu abafana namaphoyisa sizibonele namhlanje yasurround ilanga lonke la so amaphoyisa wekho into efana niyenze baholi sukumani nibhale yonke into efana nibhale ngicabanga ukuthi into efana niyenze fana niye straight nina njengabaholi ama-leader niye ku-Home Affairs kwamalindi amaphoyisa angeke enze lutho hambani straight nina kwa-Home Affairs. Home Affairs nimcele ukuthi nicela nenzele u-1 no-2 no-3 ngoba ngeke kulunga amaphoyisa siyabaletha abantu bayabayeka omunye ayamthatha omunye athi hayi lona uright hayi thina sikwazi ukubona nduna ye amaphoyisa acorrupt wonke abolile amaphoyisa la so ke kodwa ke kufanele abe nje amaphoyisa from government phezulu yabona ikhulu ebanjwayo imadlanga banjwe ikhulu lezi impela othi mayiqhamuka odlisa imali ka 50 rand izamba naye likapondo so banjwa bonaka khona okuzayo khona omongameli abazongena emgodini siyacela ukuthi ibambeni njengoba siyibambe kanje itshelane ma kwenziwa imarch and march isikibha sepolitiki impani kushumayele asidingeki isikibha sepolitiki ngoba la somphakathi sabantu base South Africa ngithi ukuthi khona ipolitiki oyithanda uyibona ngaleyo langa layo kodwa mani masha la nomphakathi nabantu base South Africa fana nibambane nizwane kanje konakele la umsebenzi wenu mkhulu labaholi umsebenzi wenu mkhulu kakhulu asibonile hayi konakele la phambili ngabahlali phambili hlangana mhlali hlangana amandla uyayivubela shono untulizem usikiza ku-ha-ha shono sishongempi untulizem usikiza ku-ha-ha yenthatheni imikhonto libambe selepeso nangenjalo sosalapha yenthatheni imikhonto libambe selepeso nangenjalo sosalapha emgungundlovu akashongo njalo waya kungaphethe emgungundlovu akashongo njalo waya kuyosalapha hayihlale phansi ibambe umthetho umthetho siyabonga.